Yeah, this is Ila TV Rwanda kumenyereye ni cyakiganiro cyanyu Top 10 Show. Top 10 Show aho tubazana aba celebrate bagiye batandukanye. Uyu munsi tuzanye Top 10 ya Rwanda Insta Queens aho tugiye kubereka abakobwa bakunzwe kuri Instagram ya hano mu Rwanda. Ese ku mwanya wa 10 haraza nde? Ku mwanya wa 10 haraza uwo bita Irakoze Vanessa. Irakoze Vanessa ni umukobwa kabisa mwiza nkuko muri kubona, muremure kabisa ufite taye ibereye kuba yaba umukobwa mwiza cyane hano mu Rwanda ufollowingwa n'abantu benshi kuri Instagram. Uyu Irakoze Vanessa akaba afite abafollower basaga ibihumbi 57. Ibihumbi 57 bye Irakoze Vanessa ngo kuri smile kabisa nziza, aho abantu benshi batarenga page ye cyangwa batarenga urubuga rwe batamufollowinze bitewe n'ubwiza afite ndetse n'uburyo azi kwifotozamo. Rwanda Insta Queens ahaza ku mwanya wa 10 kuri Ila TV Rwanda. Kora subscribe, like, share and comment, hanyuma ubashe kubona top 10 nyinshi kandi nziza hano kuri Ila TV Rwanda buri gihe, kandi cyane cyane buri wa mbere nubwo muzamubona top 10. Nibwo top 10 show izajya bageraho. Muri top 10 show yacu uyu munsi rero ku mwanya wa 9 hari kubuza umukobwa bita Angel Bay ari kuza ku mwanya wa 9 muri Rwanda Insta Queens. Ngo rero kuri amakanzu yemeza kabisa ku marinete kabisa bameze neza cyane, aho Angel Bay ahagaze ibihumbi 92,500 hano kuri Instagram hano mu Rwanda. Muri top 10 kaba ari kuza ku mwanya wa 9 muri Rwanda Insta Queens. Ngo rero niba Miss Photogenic niko nabita kabisa ba Instagram, kuko n'abakobwa bazi kwifotoza kabisa kandi ubona baberewe n'amafoto. Ngo rero kabisa uwo bita Angel Bay ku mwanya wa 9 muri Rwanda Insta Queens hano kuri Ila TV Rwanda. Kora subscribe wabashe kubona ama top 10 haba yo twakoze, haba nayo duteganya gukora ndetse n'ibindi biganiro byiza cyane byinshi by'aba celebrity hano mu Rwanda. Reka dukomeze rero hano kuri Ila TV Rwanda muri top 10 Rwanda Insta Queens. Ku mwanya wa 8 uri kwibaza ngo haraza nde bitewe n'abo following. Ku mwanya wa 8 haraza umukobwa bita Uwikeza Pamela. Uyu mukobwa nawe ari mu bakobwa kabisa bateye neza no mu Rwanda, bameze neza, aho bivugwa ko muri iyi minsi ari gukundana rimwe na kimwe mu cyamamare kabisa no mu Rwanda tuzi, ariko reka tube tubigize tuzabigarukaho. Ni Ila TV Rwanda, kora subscribe. Uwikeza Pamela ari kuza ku mwanya wa 8 muri Rwanda Insta Queens, mu bakobwa cyangwa mu baqueens kabisa bameze neza hano mu Rwanda kuri Instagram, aho ngo Uwikeza Pamela afite abafollower basaga ibihumbi 105 byose kabisa bamukurikira, bavuga ngo everyday Uwikeza Pamela post nze kabisa tugomba kuba duhari anytime. Ugenda ko subscribe kuri Ila TV Rwanda wiciko. Uwo Uwikeza Pamela ku mwanya wa 8 kuri Ila TV Rwanda muri top 10 Rwanda Insta Queens. Aza ku mwanya wa 8 kabisa ni Uwikeza Pamela, umukobwa mwiza kabisa nko mubona ku nseko nziza kabisa nguwo. Hanyuma ku mwanya wa 7 twihuse cyane tuhasanga umukobwa bita Uwase Colombe kabisa, umukobwa nawe mwiza utagira ikintu na kimwe ushinja kabisa, haba kubwiza, haba ku miterere, haba ku ndeshyo kabisa. No umukobwa mwiza aho kuri Instagram followingwa n'abantu benshi cyane batari bake, abantu basaga ibihumbi 108. Ninjiye town ntagira agatigito, ninjirira sayi ku muziki nkugira inyito, ndakora cyane nitanga ngahura n'abanci intege, uti kefoto umuziki ukora ntawe uzakugeza pe. Uwo ni Colombe Uwase kabisa, aho aza ku mwanya wa 7 muri Rwanda Insta Queens. Ese mwabonye top 10 twagiye dukora? Kora subscribe ubashe no kubona izindi tuzagukorera. Ni Ila kuri microphone muri kumva, ni Ila TV Rwanda muri kureba aka kanya. Ngo rero umukobwa mwiza kabisa uza ku mwanya wa 7 kuri Instagram muri Rwanda Insta Queens. Ku mwanya wa 6 rero dukomezwe hose. Ku mwanya wa 6 haraza umukobwa bita SachaKaate kabisa, no umukobwa umeze neza muri iki gihe muri iyi minsi kabisa, aho turi kugenda tumubona mu video y'abahanzi bagiye batandukanye, cyane cyane nka video ya Samoya kabisa yagaragayemo aho bari kwactinga, afite na
brand ye kabisa yitwa SachaKaate nziza cyane y'imyenda myiza cyane mu following kabisa muzamenya byinshi agenda akora aho uyu mukobwa rero SachaKaate afite abantu basaga abantu ibihumbi 110 ibihumbi 110 byerere mu following bivuga ngo any time tuba turi kumureba tureba life ye kabisa wakaba ari SachaKaate muri Rwanda Insta Queens muri top 10 show hano kuri Ila TV Rwanda. Ntugende kuri subscribe, ntugende udakoze subscribe kabisa, unadusigire comment utubwire ese twaza gukora ihe top 10 ubutaha cyangwa ubukurikira mu yindi top 10 yacu izaza ku wundi wa mbere. Ni Ila TV Rwanda. Ku mwanya wa gatanu rero muri Rwanda Insta Queens haraza RWANDA kabisa. RWANDA uyu mukobwa nawe wagaragaye muri video kandi ni umukobwa uteye neza kabisa, ntago tubishidikanyaho nkuko mubibona namwe abamufollowing bo barabizi. Uyu RWANDA akaba afollowingwa kuri Instagram n'abantu basaga ibihumbi 124 rero nibyo bifollowinga RWANDA, aho tutashidikanya ko ari umwe mu bakobwa kabisa bari stylish kabisa, bameze neza, bari kuri style, bari kuri swaga nkuko mubona. Ku mwanya wa gatanu muri Rwanda Insta Queens RWANDA video yaragaragayemo ni video ya Peace Jolly muzayishaka kabisa ngo RWANDA rero ku mwanya wa gatanu muri Rwanda Insta Queens hano kuri Ila TV Rwanda. Nongere nkwibutse kora subscribe kandi nakazogera kugira ngo ibiganiro byose tukugezaho cyangwa tugutegurira ubashe kubibona kandi ubonere ku gihe. Dukora amahita gahera mu bubiko, I make it believe I'm only one, I make it 20 sawa niyo moto. Umunsi rero ku mwanya wa kane muri Rwanda Insta Queens haraza umukobwa bita Nkurunziza Agi ni umukobwa kabisa umeze neza kandi uteye neza hano mu Rwanda kuri Instagram. Niwe tubona kabisa ni ufollowingwa n'abantu basaga ibihumbi 180. Uko tugenda tuzamuka muri kumva ko tugenda tubona umubare w'abafollower benshi kabisa. Nkurunziza Agi akaba yigwijeho abafollower ibihumbi 180 kuri Instagram, niyo mpamvu yaje ku mwanya wa kane muri Rwanda Insta Queens. Nko mubona rero ngo ateye neza kabisa kuri swaga kabisa, aba ameze neza ngo rero mu kanzu ya lady kabisa, akeye kabisa, ameze fresh. Uwo ni Nkurunziza Agi ku mwanya wa kane muri Rwanda Insta Queens. Nugende dukoze subscribe, muri kumwe n'umusore Ila Regis kuri microphone, niwe uri kubaha iyi top 10 kabisa nziza, ndakeka mwayikunze. Nimucikwe n'izi top 10 ko tubakorera, habiza aba DJ, habiza aba comedy. Ku mwanya wa gatatu rero muri Rwanda top 10 hari kuza Muyango. Tubitse ko turi muri Rwanda Insta Queens ngo rero Muyango mu bakobwa kabisa bakunzwe hano mu Rwanda kuri Instagram, bafollowinga n'abantu benshi. Uyu Muyango akaba ahagaze abafollow abasaga ibihumbi 188 aharusha Nkurunziza Agi abafollow basaga 8,000. Nguwo rero Muyango haba ameze neza, umukunzi nawe w'icyamamare hano mu Rwanda kabisa tuzi. Nguwo rero kuri swagaze kabisa zitandukanye Muyango akaba aza ku mwanya wa gatatu muri Rwanda Insta Queens hano kuri Ila TV Rwanda muri top 10 show. Kora subscribe, ntibagirwe gukanda like, unaduye comment yindi top 10 twagukorera ubutaha cyangwa ubukurikira. Ni Ila Regis muri kumva. Reka dukomeze rero hano muri top 10 Rwanda Insta Queens hano kuri Ila TV Rwanda ku mwanya wa kabiri. Warakeka nde? Amatsiko menshi. Ku mwanya wa kabiri hazo bita Katepyt cyangwa bakunze kwita Kate Bashabe. Ngo rero Kate aho aza ku mwanya wa kabiri muri Rwanda Insta Queens hano kuri Ila TV Rwanda. Tukwibutsa gukora subscribe, like, share and comment, utubwire ese wowe wumva twakoreye top 10 niye top 10 umva wakorerwa ikanyurwa. Ngo rero muri shop kabisa bita Kate Bashabe cyangwa Katepyt. Ngo rero ari kwitwarira igare nizere ko atari rimwe rya Mico the best. Ngo Kate kabisa muri kumubona ku kanzu ya lady hameze neza cyane, ahaza ku mwanya wa kabiri muri Rwanda Insta Queens. Mu bakwini kabisa mu Rwanda bafollowingwa cyangwa bakunzwe kuri Instagram nyarwanda ni Ila TV Rwanda. Nkwibutse kandi subscribe kandi nakazogera ubashe gukomeza gukurikirana ibiganiro byiza cyane byinshi. Kate akaba ari hagaze abafollower basaga 468 abafollower 468 kuri Instagram. Ku mwanya wa mbere follower ninde?
ha mama w'abana ShaddyBo Queen, nguwo rero ni Queen of Instagram hano mu Rwanda ariwe ShaddyBo rero ntabwo mvugaho byinshi, nguwo ni umumama kabisa umeze neza cyane, aho afite abana babiri kabisa, kandi akaba ahagarariye amakampani menshi, akaba ari kwamamariza amakampani menshi hano mu Rwanda, akaba ari brand ambassador w'amakampani menshi cyane, aho ari kuba brand ambassador bitewe n'uko ari Insta Queen cyangwa Instagram Queen hano mu Rwanda, akaba ari uhagarariye iyi top 10 yacu ya Rwanda Insta Queens, nibuza ku mwanya wa mbere nk'uko mubibona ku bafollowers be 746. Kwibaza ese bihagaze gute mu banyamakuru, mu bakomediye, mu DJs, mu director, abo bose twagiye tubagukorera, checking neza kuri Ila TV Rwanda urebe. Nigiyo rero ni top 10 show, mwari kumwe n'umusore wanyu rutabatengo hariwe Irakoze Regis cyangwa Ila Regis. Kora subscribe yari Rwanda Insta Queens. Ciao, let's go, let's do it. Ciao. Every day